bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri iki cyumweru. Dushobora kongera gusubukura uru rugendo rwacu rwo kuzirikana ijambo ry'Imana. Twari twarabisubitse kubera ingorane nagiye mpura nazo, ariko ubu ngubu ndashimira Imana ko yongeye kumpa ubu buryo kugira ngo twongere dusubukure urugendo, kandi namwe ndabashimira ko mwitabira kuzirikana ijambo ry'Imana mukarisanga cyane cyane nyine muri za Bibiliya, kugira ngo tumenyere turyoherwe iryo jambo ry'Imana kandi koko turihuze n'ubuzima bwacu. Kuri iki cyumweru rero twatangiye igihe gishya cya liturujia, twatangiye ndetse n'umwaka mushya wa umwaka ca, kandi twatangiye cyane cyane iki gihe gikomeye cya adiventi. Muri adiventi twitegura Noheli, ibyo turabizi, ariko cyane cyane muri adiventi ni igihe gikomeye Kiliziya iduha kugira ngo twongere dutegure amaza ya Yezu Kristo. Yezu Kristo azahindukira kandi azadutungura, nk'uko mu ndangakwemera dukunze kubivuga. Yezu azagaruka aje gucira imanza abazima n'abapfuye, kandi ingoma ye ntabwo izigera irangira. Ubwo rero ntabwo Yezu ashaka kuza ngo adutungure, aducire urubanza, ahubwo arashaka ko naza yasanga twiteguye, hanyuma tukamwakira nyine nk'umucunguzi, tukamwakira nk'umukiza, tukamwakira nk'umwami w'ubuzima bwacu. Kugira ngo rero ibyo tubashe kubigeraho, tubashe kwitegura neza, Yezu aratubwira ati mwitonde, umutima wanyu ntuhugire mu businzi, ntuhugire mu ducogocogo tw'ubuzima, ahubwo umutima wacu turekure kugira ngo Yezu Kristo awuturemo we ubwe. Ikindi ivanjiri tubwira uyu munsi ni uko tugomba guhora twiteguye, tukahora turi maso, kandi dusenga igihe cyose. Gusenga, nkunze kubivuga, ntabwo ari ukuvuga amasengesho. Gusenga ahubwo ni ukuganira n'Imana. Nimba umutima wacu utizituye ku bintu byinshi by'isi, nta nubwo twabasha gusenga, nta nubwo twabasha kuba maso. Buri wese rero arebe icyo umutima we wiziritseho. Niba atari Yezu Kristo umutima wawe wiziritseho, uziture, hanyuma wizirike kuri Yezu Kristo, bityo uzaba maso kandi n'isengesho ryawe uzabasha kurikora. Gusenga ntabwo ari ukuvuga amasengesho, ahubwo gusenga ni ukuganira n'Imana, tuyibwira yego ibyacu, ariko cyane cyane tuyitega amatwi, gutega amatwi Imana. Umutima ufite ubwigenge, umutima wizitiye ku bintu by'isi, niwe ushobora gutega amatwi Imana mu isengesho. Ubwo rero nk'uko dusanzwe tubigenza, tugende dushaka ivanjiri uyu munsi muri za Bibiliya zacu, nuko yanditswe na Luka, umutwe wa 21 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku 28. Turasimbuka gatoya duhere ku murongo wa 34 kugeza ku wa 36. Imana rero ikomeze itube hafi, ikomeze iduherekeze cyane cyane muri iki gihe nyine cya adiventi. Twitegure Noheli, ariko cyane cyane dutegure imitima yacu, twitegure amaza nyine ya Yezu Kristo, kugira ngo ntazadutungure, ahubwo tuzabe dukereye kumwakira nk'umukiza n'umucunguzi wawe. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza kandi igihe cya adiventi cyiza.